Ola, nenos e nenas, como este ano non podedes vir a fedellarnos libros na biblioteca, mirade este tutorial para consultar o noso catálogo virtual. Bueno, chicos, pues vamos a dicir como se podería buscar un libro na nosa biblioteca, agora que non podemos vir a ela e velos en directo. Entraríamos no noso ordenador, no noso buscador, e poñeríamos a dirección da Biblia Rosalía. Unha vez dentro do blog da nosa biblioteca, temos que vir neste lateral a donde pon fondos da nosa biblioteca. E que hai un debuxo dun home voando e pon meiga. Facemos clic e entraríamos nos fondos da nosa biblioteca, a Biblioteca do CEI Rosalía de Castro. Aquí arriba di buscar por lista alfabética en título, materia, autor. A min gústame moito por materia, porque podo buscar moitos libros de diferentes temas. Como me gusta moito viaxar, vou a buscar libros de viaxes. E como podedes ver, hai moitos libros. Viaxes fantásticas, que a mí me gusta moito viaxar pola fantasía. E aquí podedes ver que hai un libro que se titula 4 amigos pillabáns. Se ese é o libro que a mí me gusta, pois direillo a miña titora para que o colla na biblioteca e mo leve na bibliomóvil. E se non, podo seguir buscando. Moitas gracias, chicos e chicas. Para